Ka design ki riam ya tho ba ya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Ki Khubor hakimat kiman, tunya phai mentai ki Khubor naga Jylla. Hadir melami ki jing kenok bagai Ganesh Das Hospital ke Lumbai Parking, nagi kali ki buandan kam syakani ke hospital, ke medical superintendent juga Ganesh Das ke Dr. Adriana Lingdo, kalau orang bagani ke jing Lumbai Parking ke dia syabar jang ke hospital, bad dia kani lale ada ke jing penbet lang, baka dor bashnong lau mali, kum juru baka seng samna shnong. Assistant rang ba shnong ba HE Lingdo, ul orang baka shnong, kelum pisah tang shpoting ka shisngi, nagi kali private, bad lai poting kapat nagi taxi, bad dia kani ke shnong kal IT ha ke seng samna shnong. Kalami ke jingania ke bajur, hapadeng kiri upat ba kishipai BSF. Namar ke jing pit ibo jang kishipai, ki ba apahara ha ke shnong Muktapur, ke shnong kebadan khapot jang ke Meghalaya, India bat keri Bangladesh. Kini kelajah ke Pyrthei Naitung arajar pausau, ha ke por ke makal weduna minstem, ha ke bag shipai kelabat yakoi ke kali, bat kela keni ru yau shabi jang ke kali. Kidukat jang hanyotrep National Awakening Movement Central Body dalam kemadu Presiden ba lamprang kharbani ha ke Pyrthei Naitung arajar pausau. Kalit banyak kendo, ya ke Director General of Police ke Jylla ke Kong Ida Shisha Nongrang ban Ujor da ke jing tho ha ke bede bat ke jing rong tu jang ke minder negeri Bangladesh sepo put Assam jang ke di India ling ba ke khapot. Ha ke dor khas ke HNM ke kentu ya ke DGP bahkan khot hajir ya ke sipai BSF ki ba apahara ha khapot jang ke snong dangar bat balat. Kakaknya trik Naitung arajar pausau kenong ke jing sa jing ken mau pateng la pateng ya ke snong nong klau bat ke hima nong klau hi brokowe ha ke sngi ke badai ke lingku sngiap basis pa prap kandai jung sim tirot sing ke sarkar Jylla ling bakatan arts and culture kleyo ban pli ya ke museum blate ha ke snong nong klau ke badai ke snong jung sim tirot sing bat ke museum la ai nam ha ke kerteng jong nus im bakrau keri ba ke jai penrio. Ya kini ke museum belatip kerteng kum ketirot sings Museum and Cultural Center of Indigenous Knowledge lihat ban pelipat ba du menteri badai kemi ya keteran arts and culture jangka sarkar Jylla uba poling do. Hak sengi barakhe ke lingku sengiap basis pa prap kundai jung sim tirot sing ke Khasi Students Union South Khasi Hills kelait ban kendra nong bella bar Jylla hak Kylleng ki thain sora kum shashela musto sai karab nongwar bat like kinso bat ke kum ke kerwa Khubor bat ke video ke bagi dikhot ke KSU kila pak syangi kila kam bahak ni ke jing khandra ke belalam khamat du General Secretary uba admin khongsa ke KSU kala ban pinher kerat chispa san huengut ki bar Jylla ki bamdan hi kot kisla ki babiang. Kejing bam pedang jing ki bor penyat ke State Bank of India Multi Branch Shillong ya ke jing shan kiti de ke dekat jing ke Board of Trustee ke Blind Lead Trust ke bedairu ke kenhun jang gibril ke bedan jing duna ha ke bor yoi ke penlong ya ke nongelam jang ke kenhun pan khangno ya ke bank account hapo ke ni ke bank. Kini kenhun ke lapha ya ke jing ujo ya ke Commissioner for Person with Disability ling ba ke email hendak haduk mentah ke miok jubab satya. Kino elam jang ke dorbar ki wahe ko rijantia Kakak Ndro Trik Naitung arajar pausau clear kendo yu Deputy Commissioner jang ke West Janda Hills District uba BS Solia bat IT ru ya ke shithi ha ke biade bat ke jing ai sernot schedule tribe ya ki padba kedorbar ki wahe ko rijantia ha ke shithi klapen pau ba ha ke jingalang ke belong ha ke Pyrthei ujiliu arajar pausau klashim ya karai ba ke ba apply ke schedule tribe certificate na ke benta ke jantia penar kidan kam banyo shwa ya ke clan certificate ke blasoi da ke wahe ko Nalo kata kila kerpat ru baka schedule tribe certificate yaki jantia penar deban ai tang shiki bre ke shimjat naga kemi bat kani kan nyarap shibun ban khanglat yaki jing pendan kam bakla yaki schedule tribe certificate bat kim deban pediang yaki ba ai jat kapa Pedor bar shnong nong krim nong thamai hakakan nyau Trik Naitung ala jar pausau klap lepat ba yaki jing rakhi yaki jing lenti ke bah nyu pusan snem nuruk blaseng yaki ni ke shnong
Haga jing rakhi ya kani Kylleng khusnam la sakhilang du sembut menteri rangba ke Jylla ubas nyau bhalang dhar ublalong kumukongsan ringkat ke jindanang jong MLA kanang thamai constituency uba Charles Pongro u chief executive member jang KHADC uba Penyai Sing Sim u CM ke Himamalim upa em aina manik sim mat kiwaipan haga ni gesngi la samru yagi kusnam shaki nong job haga jing kop shna muhor ba tho mat pedeng na ka benta ka jingdap nyusan snam jang shnong kumjuru la sam hi kusnam shaki nong job haga jing kop mare marathon ba ka jing pen her yaki balloon kum kadak ka jing play ka jing rakhe yaki lingkho nyusan snam jang shnong Kinong tre jang petrol pump Merrily service station keberan hajan ke Surok ba National Highway 6 hari boy kelai thau klam kanu ke jimin saw naga jing tua kensan jaga kendau hakari ke petrol pump mentapat tu ye phachi Khubor nakari kami ke jing siat bashir khai padang shipai ba kileno hakithan karan ke bahap hapo ke Kupwara district jang Jammu and Kashmir Kishipai Rashtriya Rifle bagi pulut ke Jammu and Kashmir kelayo jingtip bagidan kileno hakate ke than kumta klalet shakate ke jaka hendai mare poi hangte kileno kelas sendet kuli yaki bar klami ke jingat her kuli ke mar kelyang kiri ke jing jak la jatang hadian shisngi arsngi hadian ke jingat siat hadoda district ka sarkar Karnataka kalakhang hnyosngi yakwe ke mall kebadan ha Bengaluru nakadaw baga iben ye we nongrap bat kimsha bonrong shapo mall Menteri Ketna Urban Development ulapin benaya kani hapo yeng darbar jaga Karnataka. Hakis ngi hat majai kinong tre jaga GT Wall Mall kebadan Hamagadi Road kimsha yu nongrep yu khun bade ka lok jong u bekindrong shapo jang ka mall tang namara karyam ka bet jongki rek ham hadien kelas apriang penban ke video hakirin san social media. Hakabaning kong ke sarkar kelong bakandang phat tokit bat up yaka kai pot hendai kinong mi khmat na kelyang persha kim aila banap yaka ta kai pot bat klapen bor baka sarkar ka debit penchitom no bet yaki kinong penyat ka mot kum ta ka sarkar ka hapan penmana bakan thang nyosngi kat paryo yaka kai pot General Secretary Berim jang Jammu and Kashmir Bar Association Muhammad Ashraf ula syakem na nongba Srinagar Laperingat IU hapok ki kendon jaga Public Safety Act balaset IU hapatok kebadan Hakatwa District. Haduk mentag ladan langut kinong yasat an belarang ba ki besyakem haki pulut ke Jammu and Kashmir. Chief Justice of India DY Chandrachud lapintian sma ya arngut kinong bishar ki bethamai jaga Supreme Court kata Justice N Kateshwar Singh baru R Mahadevan. Ka Supreme Court mentag ladan lai pusangut ki judge. Justice N Kateshwar Singh Chief Justice jang Kashmir and Ladakh High Court kabo Justice R Mahadevan pan Acting Chief Justice jang Madras High Court Director General jang Assam Rifle Lieutenant General Pradeep Chandra Nair lalit ikindo yaga Governor jang Manipur ka anu suya IK ban batai halo ka jinglong jiman mentah Manipur Kelaikiran hikam kibagi shipai ke Assam Rifle kela bantem yaga jinga kenat Manipur bat kumju yaga jingpen krek nang nesha khamal adawan biangkong gani ke jingja Langut kileno kibadai na Assam bat Manipur kela kelan yam kat balangut pat ki pulit kela mensau haga jinga khun bagi pulit ke Kachar District jang ke Assam Ki pulit ke Kachar kela pentip bagi de kileno kidai na kaseng leno jang ki hamar kibidan hakapot ke Manipur bat Assam Kilangut kileno kibalayam kidai kibatip keteng kumlalung gawi hamar lalbikong hamar kibasa Assam berwepan udai Joshua ubasa Chandrapur District Manipur Hadi ngijing syak penyap jang kisangut kishipai hakileno hadoda district jang Jammu and Kashmir kipat nang sosnong jang Jammu and Kashmir klapen long jinga ki hakileng jaka bat kladawa naga sarkar bagade penyap lut no plan yakileno Kinoyaki kila ay jing kesyan mapura ya kishipai kila thang ya kiting shop harangkat ke jing pertapen rem ya ke Pakistan ba kila keno ba ke Pakistan ke ba jing kesyan ya kileno Mentapat tu ye phachi Khubor na Kylleng ke Pyrthei Bor ki brio kila mensau ban rungut kila yap na kadaw ke jing ki ban persha ya ke bah thungkam thungjam hakri Bangladesh Ka sarkar Bangladesh kelapin bena bakan sange shwano yaki jaka trekam bagi jaka puli namar ka jingki kala jurpalan ka jingki ke dei na kadaw baka sarkar kala rai ban ai bha kerpang lai 4% yaki bahi nga sem jang shipai bagi rupat ba kibla yang rang ba bani khun thama house nam ka khandai spa nya phowe hadu baka Bangladesh ka yo lai lot na ka Pakistan
High Commission jangka India kala penmi ya gajing maham ya ginong song jangka kebedan Bangladesh bakimdai benmi syabar pelada kidan kam jing Arab kirki kiban puan cha office jangka commission baban puan cha kinamba baka sarkar India kala penbana ka Palestine la kentat ya gajing terwa jangka Israel bat ke US ban pleno shua shipo de ka kat Khubor Harafa bat kala dawa bak shipai Israel kiban mi shua narafa ke Palestine kala kentat nama bala da play biang ya kakat Khubor Harafa ke Palestine kadam don bore bantuklar bak kadikan ketat ke julong trai jangka ya kacaka ke United Nations mission ke berana South Sudan kala penpa wajing sngokya halo ke jingai beteng ke jing syak thombor jenggeri upat ba ha ke jingai kenat ha ke tegeri kala ajing ken bahadu menta ke dan South pa adu prangut ke upat ba ke berayap laispa adu prangut ke bensau ba nyu pongut ke bela syak rabor ke bahasa punyungut par ikin thei ke syak batbor ke Belarus kan ai visa a shiginong song jengelai pusan teli kiri Europe lada kiwan cha Belarus Kedigarai kan sedang bantrekam duk kakak kandai trik Naitung hadu kalai puwai trik pra arajar pausau. Kino song na kilai pusantli kiri Europe kila pensah Belarus hadu lai posngi handaran kam visa. Presiden ke United States ubadairu kertong presiden jaga Demokrat Joe Biden layo ya ke jingpang COVID-19. Biden unhapan syongkop syua bentahayeng bat unum la banyak kendo beriu. Lalia tes dihadin bau presiden ula kempang bagi doktor la pentikna budan ya ke jingpang COVID. Usim ke United Kingdom King Charles III ula bu ya ki mat trekam ya ke bakas sarkar bayalam dekat Labour Party kan haban trekam na ke bentaban kentiu ya ke yok akot jaga United Kingdom. Katukat ni nak mat ki kinthop ya ki jingyo wan rung kerthap ki brio ki banapar hapo UK usim ukermen scam bonong ilam ke Labour Party UK stama unla bentrai bah ban kintiu ya kari unong ilam ke Hezbollah Usaid Hassan Nasrallah ulong bakat thma persya ya ke Israel kan umkut nada ke Israel kedang yai beteng ban hiar thma ha Gaza ulong bakat Israel kale palat haki benta basyathi jang ke Lebanon nak berpenlong langkania ki patba berulong bakani ke jingle jang ke Israel kan poisya katma ke bakam syirk he shushu ula takran ting eru ya ke Amerika dak boong bak Amerika ka haban shim jigit kle yakini ke baro mar bakadai maka wa phatiar thma ya ke Israel ke Iran ke kentat ya ke jing keno bakadan kti ha ke jing thmu penyap yu president barem ke US Donald Trump ke Iran kelakran ya kini dihadian berkelap Pyrthei Khubor na Amerika kelakam berketat sentiat jangka Amerika kelap bagi Iran kadang keti ban selapin yak Donald Trump kelakam bakani gedai ke jing keno ban yok mentoy hakasan Pyrthei kita kena gi Khubor hakimat Khublei